akan membacakan surah Yasin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan, dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan tentunya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. أدعوه واترجاه قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم يطلبك يا رب المدد الله يا الله قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم يطلبك يا رب المدد الله